de gina mu say ya na nam so many pa bebre so kire wo no madwen e wo ho ade hye wa santimemu enso akasa se we no ayebubu ba se po aso kire no epewi ase na kwa ya so mienu ntokwa kwabrane atuata anansi turumu homa hia me no onum nom ene ho ba be kire yen ye timemufo no tinkabe ya teacher training ada wanse yentwam as gracia mrashe bedwafo gini sebum edi bia filling station yentwam sa ne amani nyina free wa ba mi ekomu aha ye pa adehia wa santimantemu e kire wono madwen de fasa ensomi ehu a chese bi mu kura hubua apo wo mu san we ye free SHS kura no ene ne ho beka na yesi apawade su mebu sa cheche de Dr. Amoakon Ba Richard Akane, head of department ene na kwa me nkromasua pomu bia ya ne no mo kire emra ne nsem nyina na ne wo bomu adwuma pa na pani pe wa homa ne so. Hello doctor. Hello mejumoso. Yo ya hu ye na nso mpom Ho ye yo wa wani tria IMF ya sabre Ghana gina musabela bay ena ye busa ho nkomo kakra se negotiations no hwe asen na bekro se de wo de wa wedare no. Some no dos into wuntimi hu poti se bekosi ana bekosi e mom nyomo bi wo ho a omo no omo meka njere se munyezi omo mpesa pese sana no omo ye na afi se omo koye na ade na anye ya ze anye ye wa na amef na zi anye ne sa se de omo nkasa bi obaka cho se sika wo spend a lot of tete so time bi obetuma ka cho se abanjuma fo no sika wo di tua abanjuma fo no e do so do on ka se ko yibi edi o the one abo hu se sika no so dia na se twa ne twa se o ti ni panso ne one na ko ye wa de sa na tie matete nkofo ka se free SHS no ombeka omonka ba yan ka sa na se hu se de hu wa cha chire no bibia ebo no wosu bia na o se ehwe de no ba kono no nti se ba se ye no mo kakra na yan ka sa ya nya ho hia na che se bi yenim de ye so because at the end ye nu se mpo ni e ka se sika no so do e wi ase ho na ye ta de secondary school se uko boarding school e de ye mo wata de bibia ba na tia na ye sika ye se enti da ina ni e ka se at the end e wo se sisa no oma minka se yentwam kurao obi o ha wo yende wontimi ntia onu sa no so ye betuma hu omo ntimi ntia ye betuma hu pa very easy pempin kura ni teacher for omo middle school no ombe hu se we se wontimi ntia we ni papa ntimi ntia we ni ma ntimi ntia so enti wo wa wontimi ntia ba je form na fere na hwehwem no ehu sampa ni ama ko ta na wo se ye no ngubo hu se bebre no betuma tua so tikakre se ye dru be kakra bia nsa de bebia obetima tisu kakra bia no e wo se wotiso ye ne sa na aho kire no makisi so ya anya ne sa beche aho kire be ko beche dodo nti ya se yan kan se ye boy be tiye ni hu se okay ye we betiso we betum kakra tanete doctor say ura ye raka no for ya teya o ya mara ye fotro sanso afoi ena ye bone so bo se niema wantumi antutu ye na akofa sa wo ha wi aba wono anso na edi dromanim no makohia abrofo yi enipa bi susu senka be ya ye nyini pa hofo ne saafo ne ya adwene se de ono na o so ko se ono ne krem enti omo ba mo be hwehwe onkrata mo we wo he yes ofo ata ni ho enim de o de to ye we wo he aminim nti ono na wo so ho na emom omo hihye bibia wi a o so obi fofo ne krem sanity ye say ne de wo so ka ho bi so ho ye be ya auditor be da nipa foforo ba o hu ade no mu yi nti wo ho a ye na awon hihye bibia wi a na wo so obi foforo be so Doctor Mr. Wagina so na ye ne asantema atwetwe nkomo bi afasem ye me pese wutie de omo ka no na so ma ye ho adwenkyere kakra yo mesi anka ne nyina ye yi bi firim anye ye school feeding yi firim anye yi health insurance yi firim anye yi ba me ho de ka nursing training allowance no de eno de sanko mu yi eno free ho ene teacher training allowance no e say o mu yi eno free because nurses for no and o wie pe o kwa abrochire kwa adwuma o mu nsumu ye biu teacher ne ene hwese teachers o mo ko strike so ye sika na de be o mu afa o mo ba na o be hwe o ba school ma me na so wie school no na o bedru ba bedru
say ono be hwe no say dey be me hwe wo da say wan hwe no kwasa nka fa so wo so nti sa no ma na aban no hwe na onyin fro na kin no fro ata yin no fro ba oni ase yin no fro because wo mo na ma Miss Manageable, MPs in the sky, the moment, 80 million, 70 million, 60 million. MP teacher 4 years in so, imagine 6 billion. Any MP 6 billion, and what can I not? And then on my way, I don't call the Ghana, I told Ghana, they just become Pasobia. Maybe say I to allow me come here with Swiss and Medina. I saw my Pasobia. It is a remember hospital, sir. I can remember going at this school and one of the economy in Abano, Bia Sebi, over 2 that no plan was assassin more. Now, what for be a Jum, yeah, oh, Pepper, Eddie Amo, Mina Babe, or Management. Depending on the Juman, owner was possible with Janica. And it a new council you film, as of Janica. If you don't know, share possible Babe, oh, that amount from Tabanamau. Then they one council you live, you appears with the Abba, while the fast by a plan. And nigga and your papa bet Ghana for say omo person be any piece until the year to this kind of year or man and so what's at the apple you live in house at the apple omo to my man omo ya buy a mana omo poor man usa say oh sabe tete omo dumana e no ye nya na yin film ye you live sika no ye nti obu inaka if the sika na abanen nko for eje wo my we kra no de ehu faso bia doctor. Yes. Yo, waman fon so adwen kire ni o na ani o mo ya adwen. Oh, ebi ye. Na bi o ho a che say emra na de ye adwuma so ho. Di do mo ka nyina Matias na mo wuntimi fiti preko pe na o se metwa we mo so ho. Ebi o ha politicians aso ho ka ye emra. No ansa na abetuma ye na che say wasisa constitution so. O constitution se se anye ye. Maka za constitution anye papa o ja ho ko ya se ye ni papa. And da hono and they are no yentimi nyene sa they are carrying na bia nurses allowance ya moke yes and just say chinchina o so twam kra they are wetimi ate so we yan sa mo a ye chance obey no so drastic na che say obi an ko say ye me ye jemu so and o mo hwe ade no mo hunzo okay sika a wase ate so eyesi say na ebesi aye no a ma ahokyira ni ne kese ma ebinom sa pepepepepe into what you kakra, what ha kakra, we be crown who I want to order any move any mukakra. A yet then a president Tim High plane, edit 2 quite on private jet. Now school feeding program, Zigano. A yet day. How? Maintiasi. So, and the BB sounded old omoba. So, I am a former per se. Rebecca say, Omo MV and Yafo. And I almost am a watch this. I can assure you, among Kada say, they are free as a chesa. No school feeding your chum. Aha. In Yafwan Kura, maybe an umbedino, and no more yachum. Omo bet you 12 school fees in a day, as the infamum, as the say. And to Nina, more cromono, Omono Bones at the be Yanti way to Enfa sanity. Now, yaka, and chesa, yaka say a choir for now, let's say automatically a cool. Beti me baby kasi sikana musu monteso isandodo mo plan na mo dia ba ne hu se nya papa ti mo tanye ne etimi pasa mo nkona mo ntamra omo ni Sri Lanka omo Sri Lanka danka da fom se team omo kasa 10 days assembly omo jai omo suspended talk no so and then automatic the year kono yan kasa le wasi etianka ye tra ho anyway nya politicians na mo timu na da na yo nkofa outside kakra mrem ni who say yeti ha na ko na utisu yi a de kosia an say ye sika sem no e wo fom mu di sika dodo ye kosia no montiso mo de kaso dodo e ka no nya Ghana for ka na wo mu hwe o mu hwe e ka ye di amamone omo wo abrochire am abaye investment ha e no pa no mo ni wo so say ya o ma mehwe na Ghana ya ntutu ye sika sem no yie na chese ngofo omudi owusika be dia Ghana ha no yentimi dia na wo hwe se yen ye de yesu kakra na mama nyina be bre ntimi dia sa na chese international economic order na chese egu anu no o ma sempa anu enti o mo ba yama ye friend say Ghana for abayabo Ghana for busia bebre so enye no ne primary na mom external debt no pese o make sure say utimi tua na kyerɛ yɛn kwan a wobɛfa so a wobetua
Omo mbeka se twa kwan ya befa so sika say na obenya. The problem is say anka omo ba yes okay say ye hu say koko no ko animu nti next year ne wi abenya 5% aka ho na say ne de enya nka ho asem ne de akobo bosia ye be ne den ye collateral na me kata finance minister I was here friend minister for loans and collateral ye de ade na kwesi awadara afa next year no e de na edikotu aka asem no doctor ni na beba kwajo ponkroma se sika no ye be hia be 3 billion na yawo be ya wanda ho na de ye pe no so ma fa ma ye nso eno no de pese ye betimi aye enya no kra 3 billion kra I'm telling you that is what the problem is when you say wo koye na sape na won sa kire wo wo ye the sound to any friend say falas nyina aguso pepe hwe ni yie pa hwe ni yie dan ya ndi hwe na bia ni asanko hwe na bia ni asanko because ya hwe say ye be free office ni na chete ye mo ye kire ye nye sa to bo ase na hwe ni yie na titi nyoma so na make us say anka say we buy ka yo na do oni Ghana for be din kobo ye ne suma ni so hwe o mai suma ye nyesa ye ne ye boss na ono ye adwuma mai na say obi toka ama na say no copy mu a on kan je ni ba cross ka na pem na say no akoye ni yempo we say wan ka hwe but church dem mu ye say ni the problem is say obe can say debia manu dindindi ye nkwa me free can say be kwa February ngo ye internet umbe say ye dan ye be ko February na me kan e na o maka na finance minister last month ni na onko kuma say ye nko ncha 10 people won kwa de ye nko ade chen ya yes ye ko ase ni say na me bisa ntse mo amomie no amote finance ka no ho no ede poti na muhu ya etimi ma mu simu bo se ye nko china ede na muhu ya na chesa ade no muhu ade ni ya na sese no ke kan se mu ya fa wie ya ye kwa ame how doctor yes ye beda asi bebre ne ni mu dia bre bi awde boa sompa na yerim sense wa egusu ada ese wo china abrofo ndi faale ya hye mato amu ba no de besi bi ayente ase bi e besa bebusa wo yo medawase Dr. Richard Amwakupa and I had seen in car. Which mu kama pa di amaye. Bosomi etwa mu da na toso aduonu enkron na se ubu nkonta na hwe a eye afe pepepe ya kire sa yoro hosem siye ewo edwira ya kire se enua bema kaka ene owura ba ko fa mu a wo muti nanom ewo nsedo ya afoforo bebre epreprai enam sa asrafo no mu di jam so ewo honti na aka ho bi ma ho asama pie mo waka na mbarase bedwam na wosoafo wo hwe afisam bamba ho nsam so san ye mbarase bedwane de ma de hye ye wo nandom abato mpasua so eye yewura Ambrose Terry na waka ho asam ewo kan na mbarase bedwam na asama no waka nyina no akirekire mu se aban no hwe kwampa obefa so a wone ye wo ho aka wone ye wa prepra na abusua mpo a wona de hye afiri mu no wahwe mpatade kakra wetimi ede ma wo ho na asam no na ebra na ekoso sa no Honorable Mohammed Bawa Brahma ya wono yemra sebejene de ma de hye ye wo edwira sekere dwuma se kire se aban barawroma ti asam America chew ni ye pa ohwe abusuafo mienu ya afiri mu empo ne ade hye ya prepra enam asrafo dwumadi a wokodi ne ho nti no wo ka kire aban se aban hwe na wompem patade a emu odupa na wonfa ema wo mu ekwan bi aban ne befa so obenya sika e de abo bia no wonhwe sebe ya san kofo no so yebenya sika bi na ye de apata wo mu da no aka ho bi ma oswafo no epia so e kire se ade bia ya aban ne ye bia no eye nhyehye efiri ha kwa ha na efiri ha si ha efiri ha kwa ha na efiri ha si ha ne science asem wo beto mara sebe dwam sa no won be pia so de ama attorney general na wono nso ahwe adi akire ahwe nkrata mu ni ade ahwe apomuden nkrata receipt ahodo a ebra sa ampanifo ye kwa hospital no doctor said ma wo mu no ahwe kwampa o mefa so a o metimi apata wo mu. After the 3-man committee set up to investigate the unfortunate incident, Nigeria had submitted their report. My ministry wrote to the Ministry of Health informing the ministry of the 3 persons sustained various degrees of injuries during the drug disturbances on 29 June 2021 to facilitate the process of compensating the victims. The Ministry of Health subsequently requested that Komfanochi Teaching Hospital, which attended to the victims, submit a report on the extent of injury to the victims to inform the decision on the quantum of damage compensation due them. Mr. Speaker,
A follow-up on my ministry's letter to the Ministry of Health revealed that the Office of the Attorney General and Ministry of Justice had also requested the Ministry of Health to set up a medical board to assess current medical conditions of the 3 other injured persons and to state any permanent disability as a consequence of the shooting incident. Mr. Speaker, I am informed that the Attorney General and the Ministry of Justice has received a medical report from Confirmation Teaching Hospital on the injured persons to determine the parameters due the victims. Notwithstanding, the Office of the Attorney General has requested victims to provide them with all medical receipts on which they are awaiting response. Mr. Speaker, the 3 victims will be compensated when all administrative processes are completed. Meanwhile, Mr. Speaker, permit me to inform the House that families of the 2 deceased persons have been compensated. Mr. Speaker. We was swap for Efisam Bamba Hunsam so Yura Ambrose, there is I am Rasabe Johnny Dema this year. Ya, a walk Nandom Abato and Pesuano so. Nanina Munsono, a dra embara sebetani, Ura Bawa Brahma Etra Ban said. We had 250,000 Ghana cedis here. A yesika abandon my Yenuanum Yenua, a jar of free mu a coy and Mobusiano, Sikano swap, or Kata Ban says swap. Empo kwa somaka so mu ye pa ye say ye na ye bia say bia akura tra bia ye bia no a sika we kura enduru ba bia na semini abayema mofo e fa so e ko tutu ani kwa so moto e ma zani ban ibrahim no ebinti ene ma sa 1000 Ghana cedis I had to 2.5 billion no say sa patasika no me ho de so any because e ka bi kura says can enso omo eyo na with regard to all preparation so asema mbisa the Minister for Interior obi ya no ene ewo mmehye bi afie say da ben no ombetua patasika dia ma no o kire say me san konkoye background omo enya medical assessment in every ne mo pese say be test kana mo ba say bia be kire ye nkoro na yesa eye fada hu se o man sa mboka bi ewo ekire ti me aspiration bi bani ema university hospital betu ana mo me ne ebushafo na ko na se ni agese obi bia o sa bo ke bi ya no ye be sa ya hu ko ta se ne ye ya ba betu eye minister na se be ya o so patasika o sa elitini aka we Yura Bawa Brahma one name Raso Johnny Dema adehye ye wo adwira seche dwuma se ye to akase abane so no asofo a wo po adwuma wo mesua so ye doctor ya wo say Chumeda ena e kasai say textbook so enkwada be sua de ho asema kwa bibia wo ma no mu aban no e ka so obe ya mpada adwuma kwa e friend say time printing press wadi bo se ne so pa waye books no na wo so okopie mu no na nani age sanse wode ebe komia ye wura yi wono na ye bosomtwe emra sebedwani na wo se ebra ye de ma wo no kura no wo ma wie kura ansana chese bre no kura so a ene akwa ye ni je sema time printing press yabo wo no mabaso so me adwumako e wo man no amu ena ban ne nya ne mu gidi a wode emaye na na so wode nani kwatwa wusi kohwe no hunu kwan a wo me de books no ne packaging ene me ya wo me de be krono na yewura doctor said uchum one Sompa etwetwen komo time printing adwuma o maye mampani na nado danko kufuado pese ngume hwetimi tumpon yenim se nkrata nso eco schools ene de mani age so hwe truck esi hoya books na gu hoyi eko amomo de akọ Ghana mansan nyina Ghana mem nyina mehu adwuma ye pese e school for no ye enti ye da mo asesam bae mo be hu dwuma pa company ye mfidi akese o makrade aba omundo ye adwuma print books yi on se ka se pese print books nyina wo Ghana ampa ya be hu ya print books no ha Ghana made in Ghana for Ghanaians enti we ya ade a esombo adwuma fo ma fo mbebrebe enam dwumadi ayedi ewo nwuma nkrata yitintimi hu nti da mo asesam bae ato enesi hon books no enti ne ya amosese guma mafiti ase akọ Dr. Oseyao Eruchum Nanuachre and head of marketing ya wopo adwuma adema appointed time printing press Ora Charles Edu one also kasa say wo mawie ho nchemu be sadunum enkramantemu framantemu ne mfimfimantemu wo mode ekoma wo mu
embrace and me na ye dwuma ntoto ye say obehihye wo ye so sebi ye wogidie say ye nso ye nkwala omo mo ya textbooks no mo kan bi e bebo ye nyinara elenti abande adwuma ne ma ye na mo de share ye nsa ya mfen di agro ye toto akwan ye pepepe say na be ya bibia be ko say na yes in all no about 600,000 plus books and the share me no ka say we are like 50% through. Share in say to bibia ko ye wenchi bia amba dia san August be end there na ye did money na ewi because your plan is say ye be bibia ahead of timelines of the share and say na be ya books no be content nkwala no be nya bia kan ye so ye na ye mafa omo so be nya bia kan na akwaba ye nyina and say e be Accra, I think it be for Volta. Basically largely Accra Volta Center. Immediately once na call Accra Volta, they cover Accra Central Volta. I had to be the particular quantity. Like I'm saying, Ejumani Egusu 50% through, yes, but Megusu for the Megusu friends and distributing. So once as and when they come now ready, offer no. So largely that's how it is. Obiano Fakoko and to do what they call what is going immediately meaning said Accra. Ora Charles Edu, head of marketing, appointing time printing press, and on Sompa FM to train common. And Yamia Duma Bosu that also Dunum Econi Dun Sonsono. NPP Amanyo Kono Beto Abano Yimpany for our party Marabua. I'm on to any idea at me Akoso. Now, Abacoso or Cross Stadium. Now, no Nampanisa and Shebeto I am from a decant. I can't be a party to train Yura. Peter McMenu, one is some Baka said in Como, Amodika upon Yasamokakra, and my first answer say Noa, Ebo Bano. 6th of June 2022, the General Secretary of the New Patriotic Party, John Wody, issued a press statement captioned Rules and Regulations for the conduct of the National Executive Election. The statement noted in part that the National Council of the NPP at its last meeting held on the 12th of May 2022 approved the following rules and regulations to guide the conduct of the party's 2022 National Annual Delegates Conference, which shall, among other things, elect national executive officers of the party between 15th and to 17th July 2022. So we are barely 10 days away. The rules and regulations for the conduct of the national executive elections prescribed Friday 15th to Sunday 17th July as the dates for the annual National Delegates Conference, which is to be supervised by the Electoral Commission in accordance with Section 72 of the Political Parties Act 2000 Act 574. A National Election Committee was then constituted to superintend all election processes. On Wednesday, 8 June 2022, the National Chairman of the NPP, Freddie Blay, inaugurated the National Elections Committee to superintend. We NPP Amanyo Kono Titrani Peter McMenu. Yes, one can say to take your joy, be the amount. Nam so me mebuna was swami about one person friends and Joe for share move man penny. Nana dan kwaku father no one sebe jenny on monya for say chairman sabonsu. Sem puntu, empuntu, abo one ma bomo. Nam penny foi, emra, no baby be pebbing famwa wonum. Sansom to me so dia mache. Enfangalo ni mobanko sala and kotwaba. Ne be we asiano. Near Chichen Yaman to the you my pemu. Nyadi to me aboa we need to so me nsa mabuni wa friends and twefo nhyiamu na de okasa ma wonum ne Isaac Afre wone sompa etwetwe asemu ho enkomo. Ashanti region have contributed a lot in the development of Ghana. If you look at our national revenue, Ashanti region alone contributes more than 40% of our national revenue, but there is no corresponding development.
We need them now. President J. Kufuor came, he started something, but he couldn't, he couldn't get anywhere. President Atamos came, he started something, he started the President Kufuor started the Sofoland interchange. President Mills and John Dramani Mahama got it somewhere. 6 years after we have won an election, this government has won an election. They have not been able to complete Sofo line to Abuakwa. If you drive on that road, that sort of road, you will see what I'm talking about. So all that we are saying is that whether IMF or not, no IMF, we need our fair share as a region, because no political party can win an election without the contribution of the Ashanti region. Anytime Ashanti do not vote massively for the MPP, they lose an election. And the typical example is 2008. 2016, when they voted massively for the MPP, they won an election. You understand? 1992, Ashanti region, MPP got 60%. NDC got 32%. NDC won the election. 1996, the same thing. NDC got 32%, MPP and 65%. NDC won the election. If you look at our development in the Ashanti region, almost all of them were done by the NDC government. Our roads, our hospitals, everything, they were done by the NDC government. We cannot boast of just a single development by the MPP apart from Kufuor emergency. There is nothing to show. Nothing to show by the MPP government. So this time we are saying that we need our fair share of the national cake. They must develop Ashanti region. Otherwise, the Ashanti region will advance itself. So we are telling the government of the day that we have voted for them 2016 and then 2020. We don't have anything to show. We need our fair share of the national cake. Yewura bronyini Azekia Flow, any attending Kano. Nessa said the Katachi in any abreno. Nyasam Ketuana, Swamin Sudie, who could do one more dear Nanya, Messia, and Sonia Grokra, Swamezi, Yenuanomani, and May so Kasai, Etre, Wahania Mania, Wamunemu, and ye Pemua, Sabre, a banway womu, to a rose, H.M. Sabonsu, what is she, Efrel. Unso bahano man ya yini mo hanu ma si hanu yini mo hanu bat bad government hayu na obi no yini unso ba highway ko for the next o se yu ma o se no unso ba power o se yu na sa ani kwaro efudi so ame e mo pume buo ho sasa ho nye pese e kwa ma ye ngo ni nye ye e sa ye prima no eri a prepare wa ro enu aro no ya nyina sai eti ya sra ba so mo aye no hwehwe na ni mewe bi na ye bra aye mema mo na ni omo edidi amo ano mo didi me bi die e be na hwe ya ma se se amo hwe kwan e kira kra de e tankra che ni nyina bridge paso ti yiri etimi yiri na be fa manfo ne mama focus eti amaye sra ni so mo nya hu bibi maye mpanifo na mo okwe mu omomwa eti ono aba ni so ontu ni nansi from no nya bibi maye ayesu ya bremu ya ma se ya ba aduma enkoyo ya ba aduma o se bia se me Robert Krame me ko ya ma nya bi akabe ma kwaba na o ma mi wa sidi kram di bia atadi anedi ebi ni wasa so mo mpaja mo so mo me se no mo magazine na magazine ana ka se ya obi aba be ye onya ade a oba beto no anso enkoye omo nya mo abia ye frem kam na wusu kasa fliso aso ame maku enye ye nana no chima sabosu ene otayiwo mo ye ne de emboye ba kokora kasa boye de a ne enye hwe ya kwan nanse ya ma betwa kwan yeso ekwan na ye kakra na nya kora ne futuri ni so but this time oma betwa so ma futuri ya de abaso contractor otu ayi akufado oso do contractor oso fa contractor no ma obia na de to ma ni pana betwa so bi na kasa fa contractor ma obia no me ne pede jai omsa me gusu ma ye ade overhead ye overhead bia ekwan na no mungu so ma ye na ma zi kwan na de dadam no o ma ye ma ye ne ye ho nto ye anu ye simple overhead ye mpo overhead ye pipe da ho pipe say ya ensuo de kuro ma no ye nyina ho beti ye ensuo pa esre na ade kwan ne yo ma ye kwan na ma ye ne ye ho nto ye o kuro ma say ese o fi free so ame e ko pem wo fin so ekwan ne nyina anye esre na o ma ye ma ye ne ye ho nto ye they say there they say bia say teacher for no e ko strike they say ye mati fi ye nyina school ye tua they say adwuma kwa adwuma ye bi ni ho adwuma ni ho say ye nyɛ dai say so ma yes no o ma ye kwan na ma ye
adehye wa so amemezi ene wo mo tie mu no na USAG so ebo international ban se omontinka bi wakam eno ye de dikan etoso mienu nso asetra mu enema nkoye se de akyerɛkyerɛfo nka bom ku ahodo nan ya ewo maimu esuo no omo so de no pepepepepepepe nti omo sere se aban no hwe na afa so omra ni mu na omo ne no eni nkomo na omo mie nsam bi emfa nkyerɛ no ebia na eye na ni bofa so obia na abo afa na ni so nti omo kai no kai omo kai ni na ekyerɛ se ansa kwa no mbe kai no nobody can catch a banner say also by no more musia na afa so nkomo bi wo ho no mudi na omo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ banner say any B ni C ni D enkoye wo yasetra mu nti hwɛ na afesu ani hu nkomo ne sa ye nti omate din omo nte aban nka nti oma fo mo ho adwen omo ho adwen ma fa gina ene se nyame ya dom a July busum ye wo me de toso edu amiensa omo ni bibia ye omo do maka de gina e twere ban bɔkɔ kɔpem sɛ aban no ankasa bɛyɛ na adwen sɛ de magu ahome kokɔ ma ba ni mu mommra ne afesu ye nkɔ table no ho na ye ni nkomo owura Isaac Donko wɔn na ye president Edema USAG na sɛm ni aban onye ntini ye nti yeso ye raho because in the Ghana ye den papa senior staff are your public universities ye kogoma ye ntɔhwe ye pay ne agi a ondu week ne pay na sa ye mo school a ye tun school fees ye yala ye ko hospital health insurance ne edro wode ma he no papa no wo mu no one ye to a ye tum to sende enama no buy den papa pay iti senior staff are your Ghana hade ye go public universities yesterday aban on kushinyen obey then we kushinyen yesterday aban on 20% cost of living allowance because economy no olugba boy no do ye kom lubu ye hwonye ye ye bre this on yaman dey on yesu edwuma no for now no yen senior staff the next week say yante hwe aban no next week yesu ye dey na de bugusum ya de ba ya sana man notice ya man by 10 days ultimatum it is more than enough ya compare the able to Friday no maybe wa yen akasa but for now the onka hwe yente hwe fi won chen to chere strike na no pere yeko until next week so na yente won kan ya bako strike na university so say ya go school until workers all university was work strike there chere school na ya say no ya doors of all public universities in that place there were about 15 public universities in Ghana and the baby senior staff and we are more than 10,000 in there abai as a 2010 to 2016 yen pension pay abai ye pension abai ntumtua yen ye fund manager of friend Petra Trust abai wa ro there be go invest by 10 years 20 years now what banks the pension statement for that bro what testimony sometimes yours is as low as 400 Ghana cedis a record pension by the end of September 2022 about the 400 Ghana cedis because thousands cedis as I'm talking to you now that is what I have in my account 80 year problem no soon and government have to set up the mass American ya come strike last year the man adoye fresh room in the cola and can na ye asema yɛ ba for about 6 of them or ya some or ya some nti or ya some de bi ayeka and the government is aware until this time you know passion on there by next week wanyamo hwia ye de na de bogu fom and we are serious about this owura Isaac Donko na ye president Edema USAG ye bom na sabre de strike ya ka bibia obia de ne de abebom pan bia de ne de abebom ne anim so ma na wie ya na abo si e kwa baasi o amagana emergency country and I'm so my peace council wo mo so fresh aban no animu no an wo mfra chechefo no panifo no mu si nkonwa na ye se anu ne anu hia ntoto ma na anu brebrenso ma ba to Alhaji Swala Abdallah Wanda ya woni ya Bono regional executive secretary the national peace council and was say o ma anya ne sa nkwada no beka dwam ti wosre aban no emfre wo mu wosesra ke no wo ko emre mu no wo mu nifo wo mu tumi ko nanso se aban no fre wo nom kola enso your cost of living adawanse a wo ma oji so hem chemu no yemfa be saduo no ema won na teacher union so ahodo yi ene ekro na grate ka ho na te ka ho tewu ka ho CCT ka ho ya afoforo bi kura so bon trene se won be ba be ka ho ne bra Alhaji Swala
Abdallah Kwanda one Sompa twetwe nkɔmɔ no mu donti oh kuku agando wa chibi amamo as a peacemaker no media mesra teacher for say common negotiate they should go to the negotiating table say na ya yesi kano no because who was strike no nipa na woni no negotiate to the put no pressure on him who was strike nti no negotiate a wodi undue pressure eto ne so nti senka omo ko classroom no mo chirade na negotiations no ekoswa media di say eno no eya de anka beboa yen timamfo Ghana-fo asense moja eja nkora no ewo fie ana eja nkora no school a ene kora metise na GS because the schools are not closed down unless the schools no you close no na obi aso ni school ha o hwe nkora no so a ebia how bi kora bitima ba wo kora teacher ni no kora mpo no akire how bi bitima ba o kora no nyade awani ebeje ho ntinka omo mesere se omo nya abotre na omo de omo nko na omo ne aban no endi nkita hudie mi wogidie se emrepa mu no bibia be na ye gina he ye twa ye ho akwaje aboafo nkrato no sansem pani so sombo afo ya na ne ho na dofo gine mpewa mu a wo che wo bi atenten tie ne ye nkwai kagum Sompa nkomo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asam no se yen sakade a abedwafo ne arefo ntiefo ye de enim de be sesa adwene na obi nso ho ato no sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sade a adene ye ware wi a na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade a ne kuni be me ye japade a ne yere nim awade mu kwase abuo ne nyina ye be hwe sompa nkom ye de ye se asem bia fabrayen ye ne etiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada wei enumre no 9 kopra enumre no sia ye ne ye ntini ni akukuru bete ya omunim awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompa nkomo ye se awade bie ni wa aseye na wawade be se ya ejina wo so abusuan ya mama kwaba de atiane se adwadifo ye wo kumase pampa so na esuin so omusu nyina ene se omatena si din ahwade bi din saa made no eya de omunya na adwuma ye omoye kura no enya nsunsuanso bone ewo mo so omasem mo ka nyina etere se mo amunim kumase ye pa no doctors empanifo ye adwuma ewo konfanoche abanyare sabia no ba bia wotete no any police station honom no ba bia police fo no etete no gata kese no twam ho saa be fo baboboa no se ya enti awia kura no a ubachi chororo anyumira bachi bubububububububu chororo saa sa ade kwa na wo ton a obi je no hu se gata no nsuo na ba no etua ne hwene pe was madam jai me na ntobiem agu wo madwuma kura ne sa ye ntomu ntimi ntra ho biem efisa bible sia ana omde ye adwuma no ntomu sra mpanifo pa se omunya bibi mfanfa ho enu achi nso mpanifo bia heda abie omo toilet kwa no ana abetomu entu na mpampa so wunya hwene kura na sa asem yi omo ne fa ye nua be ma ba wa be de so ene esi asokura nsu na ka ne kwa ibu etwam kura bobu eyama eyiri na eyama pa wotimi kura ene yi kese na ene ti se ka ne kura ne ba no mutimi ti eya no masese o mochi afa kata na esi na ba ni se so to aje ni ba bi afa etimi duru ba bi amu e duru he yina nti ene se ku o na se da ye yi no na chese ya pak ne di na mso nya sa so ha ya acho nsuo to a aha no eyende etimi yiri sa ka anya ba bi mfa chese gwata na esi
gota na si ase no gota ni nyina si nti ada o mka ye nim se obi o mbeti aboaye ana o ma beti amaye nsuo na nsuo mfriji o efiri kotes wo no kotes fo no ho na efiri ba nti aha ma mti kotes o ma dwale si ne ma ye bibia ho na efiri ba se ho de ye nim nipa G contest one nsuo no mo na biographies nyale ade wo se nam bi o be busa ne bia we test nsuo pa mu give ne wo se na ultimate na the nsuo start mu na ya packet for we because abi na hanso be flood you say gates ne also ha na choki nti wo se wa ro twa hakra na wo se e ja ha nya timi ma ka se be ba mo se mo pa ya se bi no Ose sa sent na utin e dey fees no be ose bekem he dey bekem ja dey acha 3 days dey do titu yo ya kuna ya na we na the woman officer Ghana de Erade hu ye mobo pa we ensam odwadefo ye wokuma se pampa so e de ma ye nua be ma ba wa bedu Akwakra Mafia series ni gusuada ya ye kira de hye YOC1 anytime media na aka ba kiri mu se beye na wo mayi yesi ni hwa ya hwei eso beye de na beye nika adesuade wom sanse wo hwebia abrabo ne ye pa ya hwewei ni akwara abrofo ne de pe ya mamle kra ye wurafi broni ba yi ni sa watwa ni kwa sutro se wam enu nti ababa wa wade ya wonu aduane mani kunsa so wa telenovela broni be hwe ni kwa sutro na ye hwe ni aye de lokai ya ye be hu nananom amamre kwan ye nananom fa so ni ye kunum wale ye bre ye ho ase mi esisi adama o mukumase adum na wo so ba ye sibi ama ho na so mo wle ni gan se telenovela de ya eno no amwa eno na nam so ada ikuku aja ndo aso aja ma hu ako kuku amawre ti se kwa no na kire se tawa media anyway YOC1 enso edi Akwakra Mafia series no edi aba na ni obehia stars ni nyina YOC ankasa ginam aka Ebenezer ginam kwakuma no konfo kolege osi ya munhia no memende bia no nwotwea pemu anwumre kopem no nkono text message ni bia aba bere ho na yo eni ye nko we mre na no pa wiei mu na mo yenya ne ntie se ukopie mu enso abua kwa asonoma so a no wo atwemanwa biaja emensinom aba beto adwasa brante bi wanya mvihia no aduasa miensa 33 wonne am roba bidia boni na ntokwa ne kwa se David Ngoliate na no mu ne kwa wi ase no abrante ya wono ne roba ne kwakonsa no te wo nipa no wo mu nyina so no a na ese nka am roba ne kunu kura na nso nyankropon ma na hoden ma ne krim no ede ni bram wa ene e wo free mu na wanwasem ne se am roba no ene e watatu ne bo no mercy for cripple na chesu so mu a wo waw na mu mienu sei atu sere ba ko ede akwa akotoka akwa so na wo wu ye no ye bayi wonu su pra pa kopie mu ayasabia na fe ne nanu so atete no a woni sompa atwetwe nkomo me da ho na jube 1 o'clock to 2 mo na me sole ye se me ye mi hu ye kakra tina me bie me puno ato me wo busi wo kakra wo efie no na me hu se obi aba ne nam efie no we twa dan ne usia na me ya die na nipa we peso ye ana o peso obekumi ana so peso ye me dai ti me hwe de nipa ne be ye ti de mi hu ya se opia puno we ya na opia puno we ti na me de ndie me pie nti me bie anu ato ohwe a no akonachi ohwe mu anu akonachi de mi hu ya se wo wura da mu wura da mu na me so me die mi dika se me nyoma ho e bia no abefa bia adwane me du na me laptop amato ekura no won fa ma me a wa start ye sekan no de wo me na me se so yi sekan de ani me so me twa ma na me no demo kikiri sa na me so ne hwea na me mia na eyem le na me so me mo ha ma ho na me de bobo no wuye say ni tietie mi sister mo beto so no person pla mo na me so mo loko ye na nka me ne no so bekumi a no wakumi se wo nkumi so a ye hu de ebe no nti o mutu ye kunu mo mi sister mo flefle man temu obo se obi ani opie ba e kopem se mi kun no ansana amafo ba nti ba police station ba je police report ba free am nko fie bi mi nim dis o se se ade first na o prepare me de na me three pens wo ba bi o prepare me no be omum wo me panie ni ma me nduro no me nti ya obi a bi me coach
me tirim me san me enu nyina ne me kochi no this time na we any yenua pema frempon ya ne nyame amfafia anka na juda suomu ni papa ni mu ya obetimi aye adwuma o se dabi me de woda na agya ho a ai o se me duro na John wada me botra John me twe draw na sika wo mu a mayiko sanse me nsoma adwuma no na doctor wo hwe yenua yi ene sompa enso twetwe nkomo doctor no amenya echiechie mu se de yenua ne bae na ne hote ene wo mo hwe no so de akoduru sisi de ye client no Daniel Frimpon ni huye batomba anajonu nanka enye because alleged armed robbery no wa twa ni tipa enyagro eni ni kon eni ni na beti hanu mo mienu ni nya but ya nyabotre apam bibia opera on we switched it very nicely and make sure say bleeding site na bibia bonja to free bibia ya kama enti nyame adom sese de ani hu ye otimi nanti enti ni hu ye very fine estrobia ni hu bio we ya doctor wa hwa no na adesuade kakra ye sua eye frempon antisibia odi tumu se wo miam roba ne hwa mian hwa mane ye mere tie ma no nyese wuku o namna akohia na chinchinka ba wure fi na wamfa ya asede ya hwa mia eni obo so otiemu pace wait wazo kwabna is of mama ushwa de kwabna mza won ma wodi wo oh da minyankopon head that boy special on se nyame ba ye no ye mia ba no ba kwa na enka mia Food and Drugs Authority bo amane se obi amanani na ho so mama de odi na chire ye na ye nkone na owura John Odai tete ono na bokokoi kire sa amanfo be amadwene se omani ate o mamu obati ahwa heba ena hwa heba wonu ya na ba mawu ube doso be ma na hwe woni mdin de obe ya ne se obadwu nsomu yes so bi wa utimi enum so ya no ahu no se de wanu apachese be sa afe ene akire wo hye se sa de ne yade a emwa Ghana kura e mu se nkofo ye dukan bo nipa da sani abrabode na so bi mi so ho no mu a wo fa akire hwa no aka num adan ya hwa heba na hwa heba ntiema eni na ho. Yes, so just getting to, in fact, on the Accra Tech Road, the whole baby, and yeah, kochi, but as it stands now, it'll be our name near warm. There is a liquid formulation now because it's not registered. Your name near warm. Your name say drew and what he has just put together, and see sad things. I will say you free room so that people's lives will be protected. Since we work with the police, yet the issue now my police and the police no handle on court and that is how far we can go as far as this case is concerned. Since police no handle case and see but because we are working together as partners. BBC now be reporting my FDA. I was say two and more now say corner nipa oton ana baby oton won na how and the facilities are your license to say pharmacies over the counter medicine sellers, their shops are licensed, and then herbal medicinal products licensed facilities na na say who say ebi wo hona yan register ana would doubt to say ya register for FDA and now walk into any FDA office. We are everywhere na Twitter, Facebook, WhatsApp, telephone lines, we call website no so ya wo ho Abusia santimanta mu pani ya woda FDA no owura John Odai tete ana tete na wate ne nkan kase no ye ne mo na ye ho adwuma
ye de wo fie ha ye ne na mote na so adwuma no mo so mo de abaka ho nti e wo se ye clear de firi ho de ma mo nti ye nkoi na ye hwa ba fo ntentafidi no so na afei ye nkenkan adwenkyere no na ye mfa e ma wo keke e wo kaso a America town kenke house wo e na wo se ndis amanyoko no de wo sere nyankopon pa sa de wo sere nyame ne se o mo ntra opposition sa mfie be se duanan so ne akire na next time no on be fast Isaac Akroma was saying you may walk here Germany na more fire. Need ya or dear pa and no. Na Stephen Boache also my ya Joe and there and you may na news no dear a loud and clear pa na and you may and Chiankwa yada se ate. Na ana ne Samuel also kunsu kojokurum na was a bema here sia na no nkyerese na wie ya no Ghana IMF for dear you yabasa see that demo bio ne dia odi aba no Bullet Anthony wo dia aba now say hey no kure nyame anim nie and somehow bro chika kra me huni ye bro chika kra me wo say and somehow pa say Ghana awere ho pa mother Ghana hey oh man say wa fele nti no yen o so man pani afele yeah Bosha ba Mr. Go Zongo Patriotic Voices and I will say oh sre NPP amanyoko na tu ahene yesi ahene for say some rebe fi obi pa dia lawyer Justin Kodua dia oh sre wo mo ada mo biara mfi no kra ni dia ya ode aba no na Simba Madridista o se enkramantam rage awurade a kase no edam say din Amisco Spelele Kasoa AK Hawa Kumsin Twaso na o se IMF no die no kurani well ebeboa ma ne matimi akoyie pa anwumrei o chiabusafo nyina Pedro wa Martina Cruz o diaba na o se Indiana Police Kumasi Tano so edam say ya kese eja etuato anwumrei na Azuda awene boama edokas minim se manya wodi ni yedia Azuda awene boma edokas and I will say a loud and clear pa e wo enkramantan mu adwuma no a na ye bono edase wo yibo boaten e wo naribehi and I would yaba and I will say aban no de wo de wo gide ma papa se wo ne akyerɛkyerɛ fo nka bom ko no betena se na afen so masi adwene ne po kama ma bibia atimi aye fine anwumrei Professor Ameya Kumfi utwa no purse pa ene woni a waka na Simba wo de na ba yenko yanim kakra makan ba kwa ma wafade sa Isaac Ajay bra wo chika kakra ma menia bra wo chika kakra ma me na Isaac Ajay teacher kudo etuobodom adantase na wo se Ghana fo de pa na ha Ghana fo a just what Ghana fo ho a wonte ase o enti IMF ntidien NDC for yesremo NDC for yabrebo they no ya bremu too much adai momo had too much ne de ya wade aba no Nasco e wo fufuo na wo se akyerɛkyerɛ for enkabomu kuro no wo ho atuate o mate no emmo bi sinkwala no emmo bi sinkwala no kura na nkwala no kura teacher ni gina omanim e da asan na teacher ni asa atwe akwa akyire ene zalo afimfimfim omo de baba fie sesi a Nasco makai ba ko ma utrim nya de menka biem yeboa Prince Wale wo dia ba AK Superstar and also oh hwe na ye loud and clear e wo tano so Star Junction hop agurade ba bia tadi Junior Pop Skinny akrokare na se kase no wo doburu kan ya no kotodwe wo ka wachira wo hu da kase no wonya ba boys abre parliament say ya e wa akrokare zongo ho my god my goodness e kira my go so e de dam say ya na wo start kira for no say omonko kira de bra e ko bo ya wu teacher constitution e wo wiamo ase na wo say Ghana for de omoda so e wo gidie ne awrehemu ni nkranse pa e wo NPP amanyoko no se kwa bia so ene ma besa sin da mu biom anyume Dr. Chana ene na B utuche edema womo yanko yanim kakra ma yenhwei de eno so we makan Junior Pop Skinny de makan ntiko anim kakra ma me Dr. Down blow blame so apeusika wote apa ana sa chechere for no de he e wo se hwe omu yiu e wo se hwe omu yie papa e wo se tua wo ka kola no e wo so mo je e wo so mo je papa ohun na bibia koyie kama edema womo adan do abred wo die nto so mo so didi bie ne de ya wode aba eno no na bygone bra wo chika kramenia bygone lachu doku wo de aba na wo se
oh hey na loud and clear was smart aluminium works and design shop yeah and Kramantam no mu Sompa ka se de ay number 1 adam na Ablekuma Central na mpe wasem pa message len kamen kenkan ke se wa ma ebufa so saa ye hu de yen kan na Mr. Wada why ye ne ba akoma yen do tie na men kan na Ablekuma Central na Akuamo Boaten Ablekuma Central aka Dr. Mahmoud Baumia oba and I will say, what dear would so GD ma papa when this amonyo kronum say bibia be ye dan o dwanfunu and whether IMF wo e dey yo ye be break it no ye ko yanko ye be break eh na wa hwe so message na na etoto so sa Filippo what dear batimatim was come with me NPP president na Dangwa Govado boss asase no so obedi anim kakran na ode ye beko honum ama bibia atima ye fine mfa wo ba ko ntwato na ye mpoan na abo so for me pon ye ne nkwa abusia na abo na abo ye wasi asante abo Benedict no akasa ne semu for so ne sokroje mai school kwa Veronica jando bebo adwuma akosua so mo aye na me pese wodi na woda yesuro nyankropa ho den wosra yedie enso edigu no so ka ho na fe akosua je wa akode me sese apostle na ne abo amali bia boga fie je wa akode school fees kache Godfred Akiola ni eni adwuma fon kaya eboa ma yetumi sone kasebo isokroje ma mo de nka ese de ekokoto o mayi ato agu a ma no odin no adamu nyina se apasma kafo ni wo hinini ama krancha da zo asof ma me premier ni na afei nana kwa bena kese adamu nyina mo ase odonfo no ya adomo a o channel pa ebesan ahia mu biom na de ho nyina